I onda, pošto danas evropske sile nisu volile rusko širenje na Balkanu, sazvali su Berlinski kongres, prepravili Santefanski ugovor u korist Srbije, ali postavili uslove da se Srbi odreknu svoje istorije i svega što je preko Dunava i Drine. U tom istom kongresu dat je mandat Austro-Ugarskoj da okupira Bosnu i Hercegovinu. I onda je, da bi se sprovele odluke Berlinskog kongresa, Stojan Novaković, koji je bio ministar prosvete i predsjednik vlade, poslao prevremenu penziju profesora visoke škole u Beogradu, profesora istorije Srećkovića, proizvana Jurio Miloša Milojevića, da je morao ide čak u Leskovac tamo da predaje u nekoj gimnaziji, potrpali sve knjige, sklonili sve moguće i uveli nove programe po diktatu Berlinskog kongresa. Ja ne mogu da kažem da li su oni smatrali da je to na ograničeno vreme ili nije, ali ispalo je da nije na ograničeno vreme, nego da je to da traje. To danas još stoji na snazi. Stojan Novaković je doveo za profesora istorije na visokoj školi svoga kuma, Ljubomira Kovačevića, koji nije bio istoričar, nego pravnik. I onda tu je i Ruvarac, koji je Stanija pridružio, i onda je počela priča o svemu i svačemu, grdnja, ružnja, razni falsifikati, i sad, da bi sklonili istorijsku činjenicu da je otac Stevana Nemanje bio Tesa, koji je bio ban Huma, to je današnja Hercegovina, koji je umro i sahranjen u Trebinju, teško je bilo opravdati Austro-Ugarima da Hercegovina nije deo Srbije, jer je to Nemanjina dedovina. I onda su izmislili da nije Tesa Nemanjin otac, nego Zavida. U stvari Zavida je najstariji Nemanjin brat. Izvršili su zamenu i onda kaže taj Zavida, koji stvarno nije bio poznat, nikakva poznata ličnost, onda je ispalo da je to bio negdje u Raškoj, neki plemić, ali prebaci u Rašku da ne bi bilo tamo. I ta politika je na snazi dan danas. Evo, mene su napadali zbog toga što sam se ja oslonio na Malga Urbinija i na Bomana, koji govore o Desi, kao Nemanjinom ocu. Postoji u Dubrovniku ugovori između Desa i Dubrovnika. Desa je dao ostrvo Mljet Kaluđerima da naprave kao manastir i tako dalje. Ne može se te činjenice sakriti, to je ogromno. I onda su također krivi gde je bio Banat, to sam ja prošlog puta rekao, Banat Konstantina Stratimira Primorje, pa su čak govorili da je bio Primorje negdje u Rašu. Kako Primorje u Rašu? Gde je more u Rašu? On je bio između Cetinje i Zrmanje, u Dalmaciji. Ali da se ne bi videlo da je granica bila Srbije tamo, da je Dalmacija pripadala Srbiji, onda su čak jednostavno prebacili Konstantina Stratimira i njegov Banat na drugom mjestu. Toliko za vas. Izvolite. Imam dva pitanja. Prvo se odnosi na Vuka Brankovića. Meni ste taj kosovski ciklus da kažete njegovu ulogu. Mi smo ga preko pesama i preko istorijski kao izdajnika. A kada se ispostavilo da se može svrtati nam ne srami sa Miloš Obilićem, gdje mu uretala je probio levo krilo. Drugo pitanje je u vezi Tvrtko prvog i njegovnje Milice, kako da Tvrtko prvi nije, Tvrtko Jadlavić nije krenuo protiv Milice, jer ona bila u toj ulozi odmetnika koji je stala na stranu Turaka. Znači, ne možemo smatrati, to je njene posjede svojima, ako ona vlaza drugima, to je savjednik Turcima. I samo još jednu konsultaciju, koja mi se nimala ne sviđa, mene lično, koja mi je manje više, spominjanje Srbije. Prva, stara, prava Srbija. Postoje se pitanje, mene lično, šta je to nova Srbija? Da li je to nova Srbija gdje su Makedonci, tu je znamo da nema Srba, to može pričamo da je stara Srbija. Da je Vojvodina, šta je ona nova Srbija. Osnovne su Srbije, to je nova Srbija, Slavonja, Baranja, Vojvodina, Vika, to sve je nova Srbija. Ako budemo stalno govorili, deli Srbiju na pravu, stavu, novu,
mi ćemo se svesti na Beogradski pašaluk, jer to je po Berlinskom kongresu prva Srbija, nje je počela širenje Srbije. Pošto ovi naši evi na zapadu ne znaju ovu istoriju koju vi govorite, ili znaju, ali čutkuju, svešćemo se na te granice. Ako može samo bez toga, mislim, to ne govori za vas, nego za buduće, postoji samo Srbija, a ne prava prvanje. Hvala. Što se tiče Vuka Brankovića, on je bio protivnik saveza sa Bajazitom i došao u sukob sa Kevijom Milicom. I s te strane je on proglašen za izdajnika. Međutim, Vuk Branković je jedan vitez koji apsolutno nije pomislio nikakvu izdaju, nego je časno odigrao svoju ulogu. Da je Vuk Branković bio izdajnik, ne bi njegov sin mogao da dođe za vladara Srbije. I to da nasledi Lazarevog sina. To je već sama činjenica koja sve to potječe. Ali da trebalo je nekoga okriviti, kada su već pravili od pobjede poraz, trebalo je naći nekoga da se okrivi, da se prikaže kao izdajnik. Da bi u toj ljudskoj psihi se bilo na svojem mjestu. Što se tiče naziva Stara Srbija i Nova Srbija,